ni abantu bangahe bibeshya ku bikoresho by'ikoranabuhanga bakagura ibyo batashakaga kubera kutagira amakuru. Nyamara hari abahanga bafite aya makuru kandi bari hafi yacu. The Fixers. Aba baguha amakuru ajyanye n'igihe kuri technology n'imikoreshereze yayo. Icyo bigusaba cyonyine ni ugusura urubuga rwa YouTube The Fixers 250. Uko ni nako bitwa ku zindi mbuga nka Instagram, Facebook, TikTok. The Fixers 250. Nyuma y'icyorezo cya COVID-19 habaye izamuka ry'ibiciro mu rwego rwo hejuru bikabije. Hari ikintu cyaguraga mbere amafaranga 200, uyu munsi kiri kugura amafaranga 800 cyangwa n'igihumbi. Nta makabya birimo ngira ngo zaho ibirayi bigeze ubu. Bikomoka kuri peteroli byarahenze, yaba essence ndetse n'amazutu. Si ibyo gusa, ndetse n'amavuta ayari yose akomoka kuri peteroli arahenze. Twibwiraga ko imodoka zigiye kugabanuka, ariko ahubwo zahise zihenda zinikuba kabiri. Ariko nubwo ari uko byifashe, uwashishoje n'ubundi yabona imodoka ya make. Twagukorera urutonde rw'imodoka 5 ushobora kubona zitarengeje miliyoni 3. Ubwo ni imodoka wabona zitarengeje hafi amadolari 2400. Gusa nyinshi kuko ari izikuze uhisemo kuyigura bisaba witonde cyane kandi akaba atariyo gukoresha akazi karemereye. Urugero nka transport ariyo kwigenderamo gusa cyangwa gutwara abana ku ishuri. Ikindi nanone turagutera inkunga yo guteganya andi mafaranga runaka byagusaba wishyire ku murongo neza hanyuma ukemura ibibazo byayo. Turi The Fixers. Ku mwanya wa 5 hari Volkswagen MK4. Uzasanga benshi bayita Golf 4 cyangwa 4th generation. Izi modoka ni z'uruganda rwa Volkswagen. Zakozwe hagati mu mwaka w'1997 kugeza 2003. Ariko nyuma kubera gukundwa cyane zakomeje gukorwa muri Amerika y'Epfo no mu Bushinwa kugeza mu 2014 kuko zakunzwe n'abantu. Yewe hari n'abakomeye ku isi bari barazihebeye. Urugero nka Papa Benedict wa 16 yayibitseho mu 1999 akiri Cardinal. Gusa n'ubu ziracyakunzwe. N'utumodoka na n'uyu munsi abazifite barabizi ko bazikunda cyane. Ni imodoka itanywa habe namba, ikomera cyane. Ikindi kandi Abadage n'ubundi bazwiho gukora imodoka zikomera. Iyo yafashwe neza ntijya yumva imikuku. Izi modoka kandi iyo zitunze witondera umuvuduko kuko ziranyaruka cyane. Nta numenya n'igihe warengereje umuvuduko wemewe mu muhanda. Impamvu nta yindi nuko inyinshi zifite moteri ifite imbaraga ubusanzwe yagenewe imodoka nini nka za Hiace. Ubusanzwe MK4 Volkswagen market price yayo usanga ari miliyoni 5 cyangwa 4 n'igice. Igihe ifite boîte automatique, ariko ku bakunda manuel ntuzahendwe ngo urenze miliyoni 3. Kandi rwose uzitonda uzayibona kandi nziza. Ku mwanya wa 4 hari Benz C190. Ubusanzwe Benz ni imodoka y'abakire, kandi koko nibyo kuko kuyigura kenshi si ikibazo, ahubwo kuyigumana nibyo byonyine bisaba mikoro. Ni imodoka z'uruganda rwa Dodge rukora n'ubundi Mercedes Benz. Imodoka nziza ikomera cyane, itanga umunyenga ndetse n'umutekano. Iyi rero C190 yakozwe kuva mu 1982 kugeza 1995. Ntuzazitinye ko zikuze kuko burya imodoka ni moteri yayo n'umubiri w'inyuma. Ibindi birahinduka. Kandi ibyuma buryo ubona bishaje barabitwara bagasukurwa bikazanamo n'izindi, ahubwo ukabona bisa neza kurusha ibindi. Iyi Mercedes C190 abayikoraho bayise W201. Ikaba ifitemo amasera atandukanye: C190, I190 na D190. Mercedes Benz byarayihenze gukora design y'izi modoka no kuzishyira ku isoko kuko byasabye ko bakoresha miliyoni 600 z'amadolari mu gukora ubushakashatsi n'ibishushanyo mbonera by'izi modoka gusa. Ikindi wamenya nuko zakorewe test yo gukomera, ubundi bakazigongesha urukuta rurimo ibyuma na beto, barugonga imodoka igendera ku muvuduko w'ibirometero 56 ku isaha, imodoka igakomeza guhagarara bwuma ntiyangirika, ntiyagira ikibazo namba, ku buryo urimo abatekanye. Izikoresha automatique zirahenze kuko zo zigera no muri miliyoni 6 bitewe nuko yafashwe. Gusa nugura manuel uzarenze miliyoni 3. Ku mwanya wa 3 hari Audi A4. Audi A4 nazo ni imodoka nziza z'Abadage z'uruganda n'ubundi rwitwa Audi, gusa rukaba n'ubundi rukora nk'ishami rya Volkswagen. A4 na n'ubu ziracyakorwa, gusa birumvikana ko miliyoni twakwijeje kubonamo imodoka zitaguriye 2024 cyangwa indi ya hafi, ahubwo wabona nk'igihumbi 1994 gutyo. Nubwo iyi modoka byumvikana ko zikuze, gusa imodoka z'Abadage zisaza nka divayi, isaza iryoha mu gihe yafashwe neza. Ikindi kandi impamvu nuko iziri gukorwa ubu zitagikomera nk'iza mbere, kandi kubera ikoranabuhanga byinshi n'ibyo zipfa nabyo bari byinshi kandi binahenze.
birumvikana ariko ko kuri miliyoni 3 zawe uzagura manuel. Audi ni brand ikomeye yiyubashye kandi ntuzagure ikoresha mazutu, byiza no kugura ikoresha essence, nizo zigira ibibazo bike. Ku mwanya wa kabiri hari Corolla E100. Niba hari imodoka Toyota yakoze kandi ikayitondera ntiyangirike ntiyihangike, niba hari imodoka Toyota yakoze kandi ikayitondera ntinayihangike, ni Toyota Corolla E100, ariyo benshi baratazi igikumi. Kunywa ni nka moto, kwihangana nabyo ibikuba kenshi cyane izindi. Iyi modoka Toyota ari rwo ruganda rwayikoze ari imodoka ya 7 rukoze. Ibyakurikiyeho ni amateka kuko barayicuruje bararuha. Na n'uyu munsi zikoreshwa henshi mu Rwanda cyane cyane n'abakora akazi ka taxi. Izi modoka usibye kutanywa ntizikunda no gupfa, zirihangana kandi zirakuze. Zakozwe kuva mu 1991 kugeza mu 1999. Nyinshi ni manuel kandi akaba ari bwo bwoko bwiza. Iyo modoka iyo yafashwe neza ibigikomeye kandi rwose nta bibazo ifite. Nuyibona kuri 2,800,000 kandi ubona igifite ubuzima, ntuzazuyaze mu gihe ushaka imodoka yo kuba utembereramo. Ku mwanya wa mbere hari Volkswagen MK3. Iyabayizi bayita Golf 3. Kuva 91 kugeza 92 ndetse yewe no muri 2002 Volkswagen rwari uruganda n'ubundi ruzwiho gukora imodoka zikomeye. Golf 3 nimwe muri izo. Golf 3 mu Rwanda ziracyahari kandi zikiri nzima, zo zanakoreshwa akazi ka buri munsi kandi zikagakora neza. Gusa si imodoka yo kwigiraho gutwara, kuko utazi imodoka uyiteza ikibazo cyo gupfa ikizwi nka plaquette. Uyigura ntuzarenze 2.5 igihe wabonye ikimeze neza. Aya makuru nagufasha uzibuka ko twe turi The Fixers. Umva gufitiye amakuru meza cyane kandi ashimishije. Ngwino muri iFix Technology Limited maze tuguhe product zose za Apple waba ukeneye, harimo machine, telefone, amasaha n'ibindi byose. Uretse kubiguhera ku giciro cyiza, muri iFix tuzakugira inama nziza zo kubyitaho, kandi nibinahura n'ikibazo tuzagufasha byoroshye kubisana. N'ibindi bikoresho byose electronic ukeneye biri hanze y'igihugu tugufasha kubitumiza maze bikakugeraho mu buryo bworoshye. Ibijyanye na CCTV cameras ku mutekano wawe, aho ukorera cyangwa se aho utuye, ibi nabyo tuzabigukorera mu buryo bworoshye. Tugurisha imodoka ndetse tunagufasha kuba zakugeraho uri hose byihuse. Dusure kuri wa@ifix.rw cyangwa se duhamagare kuri izo telefone. Kampani ya iFix ni kampani imaze igihe kirenga imyaka 10 ifasha abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga mu kubahereza ibikoresho bijyanye na Apple, harimo MacBooks, telefone ndetse n'ibindi bikoresho bya electronics, harimo kuzikora ndetse no kuzicuruza. Umwihariko iFix ifite ugereranyije n'izindi kampani zikora nk'ibyo iFix ikora, harimo kuba itanga ibikoresho bifite quality. Ikindi harimo gukora follow up ku bakiriya bacu. Tuvuge niba uje gukoresha MacBook cyangwa telefone, turabigukorera kandi tugakurikirana niba ibyo twakoze bikora neza nta kibazo byagize nyuma yaho. Ikindi iyo tubigucuruje tumakinga sure yuko igikoresho cyawe gikora neza nta kibazo na kimwe gifite kandi tukanakubaza. Ikindi harimo kuba dutanga promotions ku bakiriya bacu buri kwezi. Abadukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu harimo YouTube, Facebook, Instagram. Amazina dukoresha ni The Fixers. Information zose zinyuraho, mwajya mudukurikirana. Ama promotions byose tubinyuza ku mbuga nkoranyambaga zacu. Ikindi harimo kuba ibikoresho uzanye niba uje gukoresha biba biri safe, kubera ko hari ama forms tuguhereza ukuzuza iyo uzanye ikintu. Ni nka agreements tugirana kugira ngo nuza tuzamenye niba ari wowe kuko twahanye icyo gikoresho, nawe ubwawe uri safe yuko igikoresho cyawe uzakibona kandi no mu gihe gikwiriye. Ikindi tutanga na garanti. Niba tugucuruje MacBook iyo ari nshyashya tuguhereza warranty ingana n'igihe cy'imyaka 2. Iyo iri used tukaguhereza warranty ingana n'umwaka 1.
ushobora kunyura ku mbuga nkoranyambaga zacu cyangwa se aho dukorera ukodaringa ugatanga nka 20% y'amafaranga akenerwa kugira ngo tubone iyo product, hanyuma twebwe tukagutumiriza ayandi ukazayishyura uje gufata product yawe. iFix dukorera mu mujyi ahegeranye na Simba ku nyubako ya TCB kuri ground floor ku muryango wa 024. Dukora guhera ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu. Ku bijyanye n'amasaha dukora guhera saa 2 za mu gitondo kugeza saa 1 z'umugoroba.